Inteko nshingamategeko nshya yo muri Afurika y'Epfo yateranye mu gihe ANC yemeye gushyiraho guverinoma y'ubumwe hamwe n'andi mashyaka atatu harimo rimwe rigizwe hanini n'abazungu benshi rya DA Democratic Alliance. Akanama k'umutekano ka ONU kateranye gasaba igisirikare cy'umujenerali urwanya ubutegetsi bwo muri Sudani guhagarika ibikorwa byo kugota umujyi wa Al-Fashir wo muri Darfur utuwe hafi na miliyoni 2. Urukiko rw'ikirenga rwo muri Niger rwakuyeho ubudahangarwa bwa Mohamed Bazoum, perezida wahiritswe ku butegetsi. Umunyamategeko we yavuze ko ibi bimuganisha mu rubanza ku cyaha cyo kugambanira igihugu. Minisitiri w'imari wo muri Kenya Njuguna Ndugu yatangaje ko ingengo y'imari ya 2024-2025 igamije guhangana n'umwenda igihugu kirimo mu rwego rwo kuzanzahura ubukungu bwifashe nabi. Muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, itsinda ry'abana baba mu nkambi ya Kibati bigishwa gukina umukino wa chess bagaragara nk'abasigaye inyuma kubera urugomo rukomeje kubera mu mujyi wa Goma. Nta kindi bazi uretse intambara.